שלום, אני לינור. נו. שלום, אני לינור. אני רוני. ואתם צופים בלהב וידאו מאג. ביצ'ס! שווינג. עונה להוציא לנו. אוי 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 אוי. אהלן, כפיר. ואנחנו עולים לגמר של הנוער. Vatasydän sykkii saatana. Näin sitä mennään vittu. Lähti ihan päin vittu. Niin Valli, Hoover-manuuveri on sellainen, että sä panet naista takapäin pöydän ääressä tällaista, nainen makaa niinku tästä eteenpäin siinä pöydällä. Sitten sama kun se tulee, niin otat tukasta. Otat tukasta kiinni ja sitten pistää sen pää tähän ja se tulee, että se imee ne murut sitten. You have the girl from the back. On the table. Yeah, and when she's coming, you took her by the hair and hit his head on the table where the crunches are, and they say, yeah, that's Hoover maneuver.